therefore ade penny to so me chiam penny chia wo ji so now for me what me ana minimi aka wo ba aka me ma me ne ko wo ka chem se minimi magini okay me ade hu no me hu so ba panimu me chiam panimfo chia wo so wo chia me mlante chia dabra wo bodam wo ka so so ahon she mame sese no panimfo se mame ye mfa ye kasa no anye yenya ye hu adura mo ya ye bebu mo afternoon nya no fo chia what do you aduma ho bodam me wo ba bo me afi na ma shefo panyin no fie na se obogi se che se wa hye yes afi na ma shefo afi na ma shefo na wo ba pa ni me ja wo be na wu sa o ma me ti pension na ne o therefore we mu na o therefore ma ha me ma mu me fine afternoon na abekronsa o therefore ade penyin ti so me chiam penyin chia wo je so now for me what me ana minimi aka wo ba aka me ma me ne ko wo ka chem se me magimi okay what therefore wo wadwe mu da ho ba hu so therefore me say o therefore ma ho emo no no bu ade mame emomi o klate sabio na sa wachia me sema hanama josu good afternoon enchia no eye force ana na nya force a yan amamle se we na wo ho me hu se wo ye opanyin wo ye therefore it is a me chia opanyin chia se ma ha na ji so ato mame me ka se mo mame me ka se mo me desene no man for ne man desene che mo pa bro ho enem le me chia mo ye ka ma ha na mo ji so ato ye ba bu mu e mo se ma pepa bro ho mo fa mo kasa nya de mo pe no e fa na okọ ya okọ chia broni o chia broni good afternoon ba ji so ya niada ene mo ne